Obuasi. You say Eniema very threatened. Babu no enya dwuma anye na stand off for course yi. E dia na yehu. Pacho Akoma opinion be kan radio ni nyina ye no kore. Me so me fi Obuasi. Na bibi ntimi pese me de be me fi no eto ayi kakra. Okay. Akoma kan nyina ye no kore. Na me tia me ra ho. Papa. Anything. Ye ne Obuasi ye wo ye tete ye ne ye de ni. Ye di pan kakra. Na se na enka no ni nim Obuasi Anglogold no. Na ye AGC. Akoma almost say you know ebe an Anglogold after President for time or turn ye ma South African kind of a mining company. Na that time na Obuasi AGC Obuasi no enye ne Anglogold na ye hu no. That time na Obuasi AGC workers 10,000 direct workers 10,000 more direct workers no and no 3,000. Majority of the omu nyina for Obuasi krum and Anglogold na wo no opani o se me asma o pasa busa fepapa no dwumi no kasa fepapa no busa no se de make me boa ana obi o ti me ofi Obuasi me boa ye ya ne pe wo ho ania fro Obuasi de se be bie mai nti se adwuma ba na wo na wo fo fro emma bank igu yi bank igu yi ne ye adwuma bank ye ko Obuasi ye ko fa adwuma ye ko pa adwuma ye opani dia awre ho no se ye dru ho mo so mo ton forms Anglogold for so mo ton form ye ton forms we fill the forms now they come out on him our community no assign na assemblyman assign na community committee chairman assign and sign for the man that time me that here or should not sad way they say kro bi na obi bom enye no kra mu njai na ye de pay my yinti ye course akoko fill the forms no 10 cedis 20 cedis am Obuasi forms Obuasi o be fair workers the for workers so bia forms of moton ye kakobie thousands of forms of moton ye edi jinkofo sike di kwa me say Obuasi mines na wo sisi no eni pegum kwa 1000 o mu ndrumpo na Obuasi fo akonya bia ye You don't mean 1,000. It Anglogold Ashanti o sisi an enu 1,000 workers wo mu odi workers wo mu nu 1,000 we what ma mention ade bibi nti na me papa ye panini e wo Obuasi mines ni portable baby of your so a life okay a life supermarket a good year because that AG now workers oko a life just opposite you can say Obuasi oko baby for gum one udru run about one baby mine no ejina ho na ukura I say we no udru ho na omo office do ho ye from special studies department opposite ho na a life actually na a big market very busy market oko for tonioma and omo kontaje mpaboa because workers ni go omo talk aduane and now kwa de kokokoshe Obuasi a business one any a life on ha e ko din anoma kwa wu no Obuasi yi din Obuasi a Obuasi bi Obuasi na rebe ko bisu Obuasi yi din mi fi Obuasi last 2 weeks me ba ye kuma bebe kuma se me bedru ani 4 days ye frame say ye book me pulani akowia me fridge ni me TV me demu nyoma nyina na kowia ene Obuasi wo to dia ne asedo eye no kwa aso no kwa puto asam no kwa no ka kire wo no ubu Obuasi wo ye diane si kwa mo na so didi agome ko fa bom na obi di ko wow eze say akro sam ne gudie na asori wo Obuasi because maburu ni nya dwuma nye adwuma ni Obuasi community corona nkasa no edibet man gum Akoma ebi no susu gu ye no ama this kind of MBC and some mining other companies na wo nyina mu nyina fi ho because no mu nyina na almost supply AGC equipment ya dem na companies na almost supply mining equipment so mu nyina wo so mu nyina fi ho MBC say go free ho and other yi atascope mu nyina fi Obuasi it is Obuasi me bia ni ho and na mine ni we na me bia no so o makofa wo na aba what if one man and I'm a different from one which what next from AG and 10,000 more than 10,000 workers. Wow. The security in one Satamna and you see a then you would look a life here to come with your card may go life your shopping you to turn your money your bed near big and a life no good Obuha a whole of somebody university opposite one a whole of the education office special service department portable woman in our say,
nti Obuasi na omo de da nkofo ye ye nse wukum obu wukum ase ye de ye nim sese ade Obuasi de man na ba ma sese ade chese sika ba chese sese ade Obuasi ho aye de brei bra momra na momhwe oh ye ye bi mind o de brei omo bi kwa na ase omo bi mind yi so mo bi kwa eno na ata asem no yes na mekasa omo bi mind so mo stop healing yi cancer boys na mo ye gram say no mo tim to aduane to wo to ade ye to ne ade koso omo stop ni nyina ena mo so ma stop no so mo mfa workers ni bi komfa boys na adwuma na boys ni go na ko no mo bo nti ma ututu ko tipa bi aba wo mra no didi agwa wo mra na wo ne makọ eye no ko fudo na papa no kan ye no oh na de omo ye no enye omo ni aye din eti ko mbe fa so ama boys no so nye bibia ye Akoma because me portable ye sumbi ye so nye sumbi because am Obuasi o ti agwa no unye sumbi I see senior mame na wase na abusafo the national security amutie me the NIB before amutie me that is a National Investigation Bureau formerly BNI and all the security agencies I picked this intelligence since last week. Boys no eba be explode e wo Obuasi and it will be very bloody and dangerous. In fact, situation no very tense. Na ade bi bobroba e wo Obuasi a say ya nswa no na mpanimfo anko. Now I remember this audio. What so walk up